niton malenwa o narakso kontayo mauniti sanang kan ko. Lukan ko na nalang ko ng kanyay ko. Wow, churorong sa kulmatyayin ko na. Korean ko na Speaker ng Legislature. Song ko kung napalakakan ng kanyan siya mungod sa government o John Pompeo South. Pajawan ko kung korasong ng sa kulmatyayin ko ang ramot. Ngay sa Nicolas, maban pajawan kalilay ko kurakan out of sa kulmatyayin ko ang ramot. O yet, karalaban sa kulmatyayin ko ang pukat. Kayo, kasarawi o kawaparan ko sa panamuin matalanim, Koreaw, wali akan way na pesembriyaman pajawan yang erchoweta, programen Riyakite Saptuang Spring Pacific Island Tourism Provisional Fellowship o kasilyo wiyakan ako ni Soma Tedumo and Wine me pacha-pacha nan-wine konpe ranwaj. Kayo ay saban machay rongan ranwaj kan sang kolonya te matalanim wine konpe. Wayne matalanim ni Meyew and Barya kay Saktuaw. Kachin o Pachawan Kawawi harairan pasampan ngiranin ko posan te Constitution Day. Program te kasaraw yan ran pasampanan mo yung matalanim watch Pachawan Nyawyan. Ni Mosan Changacangan mo yung matalanim may pacho Lumana Option Way nan Kausap Chamoroy Labito Wano Henway Matalani Kasarawian program ng Ran Kasongpan Henway Matalani Watch Pachawan Chapta ni Malkapa Tokol Morendonglo Sampikan Nanis Sagratan Kosong Sang Sompong Laban Henway Matalani Matang Kiumi Alfred na national sagratan, pachawan mo yan national sagratan, wow, o pachawan ko sa mo, iray na palagakan koros, nan panyan siya, momotso, government koros, o aramas kan koros, and when matalanim, om nan program, and kasarawaj, o may pachawan mo yan sagratan, kaway, Yay speaker and managing sa paisa kanwen matalanim. Yay speaker Weisner Chan. Nanachmal sa karangan kaway. Pachawan kasalyata. Makaupo sa nanwen matalanim. Pachawan nyautan. Nanpangkit tuwag di sa primaw. O iray o ranwach. Tepanwach. Muyakan kasibisa payo na wain matalanim kawawi o kasarawi haray chungalran pasampal. Every pachawan taula o kasaleta na kaupaw sa mwach, pachawan muyawita sangray o kalikan wain matalanim siliyakan riyaman o iray nod kalupukach may wanamaw te yeyas ranwach. O iray bukat ye isanan kanan mo matalanim ranwaj, Chanatol, Masawa Silvanus, Midian Chinet, Nelson Pellet, Patrick Ringland, nung yamanin katat ang ranwaj ang mo matalanim, o Kone Ramon. Kasaraw yan ran, kasampal ang mo matalanim waj, Pachawan Sabla, Nimasan mesamisanan kanan mo matalanim o kansok na kapakapan ruchingati samuan karon tailoran edito. Napalagakan may ang coach o pacho ni kasarawaj isipangan mo yan mo matalanim isanan kanan mo matalanim lukan matalanim sa Mulmachay President na President Peter M. Christian Waliapan mo yung kitiyo matalanim ng Congress na President. Waliapan matalanim ng mungotan legislature mo yung Paul Payne. Waliapan sa Palmachay Kop na mo yung Paul Payne.
John manintiyan sabkay sa kan matananim, o iray na malapsay ka ng pangensya, momotso papromenten mo yung matananim, o aranas chochokay and mo yung matananim. Paryawin sa panmatchay rungan rangwach pan sang kolonya wen ponpeng, ni April yan sa tuwaw, and parya katay sa tuwaw, Kalian yuwasan kasi may pachanan wen ponpeng yapasan, pachawan Wiya actual katong rana mas piyaman may pachawan walian ken way na pesan kanyang chaweta programan ringa katay sa tuwaw Spring Pacific Tourism Professional Fellows the Pacific Island Development Program Irapukache Ranti Treswa Samoy Ponpe o Chule Sigara Samoy Pusay Nan parwach ringa katay sa tuwaw Iray na ramas ayakliman mayang chaweta program wach o iray pukat pachawan way tuwaw kan and Pacific. Program wach pan pachawan ray ke week wano o pan pachawan miyawi nan way naway. Way kan mayang chaweta program and parwach ringa katay sa tuwaw wach Yay na pesan Samoa, Solomon Island, Kiribati, Marshall Island, Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji, o Tuvalu. O kain saklan sa panmatchay mga ranwach pa isang office at monmuni and Moin Pompe. Mepit men kotosa. Kalian monmuni and Pompe. Pachawan miyatar, eo men kotosa. Mepit lumong te soma wanway, mewiya, hirokapal, hong kalat, o aramas koros henay sawach. Soma wach te soma wanway wach kotorong railakan, nakuwa soma, merasang soma wan mok, sukar, o nongyong. Hepit kotorong rai sarikan, o met ikay labakan. Yet mamay somawan may watch taglalakan ang somawat kayo karakat karyaw patagat kasiluchay techumpan katayo mangmatak tenan kilmatak kalimaw loklok o kawano sisita te kauta O yet rakan of chay kapuya kung sawasay chay te wewkala. Kanyo, kung sinasid ay somawang way te plushat, koryaw, perela tawaset awa te kanunod chumwet ay som super asi o katokot. Kasilo, chana-chanan mo te limawi te pangkan mon kanat tamanga. O katayo, te pachang katokon, o kach-kach, te pacha-pacha sili. Kung taan mananano makalakan, hen kalatong. Kung kakach to, te pachoto, o pachawan tato kan silasil, ni monmunikan, yung monmuni, dispensary o publical. Namya sa palmangiran kay nga takalalapak akong masanto te akar nantan telefon siluriyaw saro riyay sa isu te siluriyaw saro silisa kayo bay sa payo o nasan yang te pacho yang itenalak center te Spencer Conrad hong ni uyapanapan hong soma te lumungwach. Main ko yung macakan au tepan sa pagmachay rungan watch kananganan kumuran karas o kasadela.